Italy u Solunu. To sam jedne godine bila glavni producent. Sad ćemo da vidimo kako je umetnički direktor doživao to svoje novo zaduženje u Tunisu. Pilo, kako si došao u kompaniju Misiju, s obzirom da si slikar? Prvo ću da kažem da je meni veliko zadovoljstvo i čast što sam u toj kompaniji, a inače sama ideja je potekla tako na spontanom razgovoru. Bili smo, mislim, na Svetosavskom balu u januaru mesecu. Ja sam Vesni predložio da malo napravi se refresh, da se unese jedan urbani, modni deo u izbor za Miss Srbije. A mislim da ima veliku simbiozu lepota, umetnost, moda. Moda je jedan sjajan spot. Znači, bavimo se lepim, proizvodimo lepotu. Proizvodimo lepotu, što smo stvari pokazali u svemu tomu. Tunis kao destinacija je izuzetno zahvalna. Meni kao umetniku daje jednu izuzetnu kreativnu energiju, gde sam mogao na više tih lokaliteta koje smo snimali, 5-6 lokaliteta, da kombinujem za reviju Marije Šabić. Marije Šabić je jedna klasična večernja haljina, znači uzimamo sukob klasičnog i jedne večernje haljine klasičnog, hoću reći starog Rima i tu klasičnu haljinu, znači da razvijemo tu simbiozu. Batu Spasića ubacili smo u urban i orijentalni deo, mat-mata, floralni deo, što opet imali smo preko snimanje u Gamartu, to je floralni deo mi inspirisao, da su nastale te i čuvene motike koje su u stvari trebali smo da radimo u hotelu i ja sam to odbio, kaže nećemo raditi u hotelu, idem da vidim što ima okolo. I onda su nastale te skulpturalne forme koje su dale tu neki novi light motiv uopšte i refresh. Potpuno nova dimenzija, ljudi koji su gledali izbor za Miss i videli snimke bili fascinirani. To je očigledno vaša zajednička energija. A ja ću sada da najavim prilog iz Tunisa gde možete da vidite kako je to sve izgledalo. Videli smo kako je bilo u Tunisu, ali da vidimo šta se sve dešavalo, ja ću nastaviti razgovore sa Pilom. Izbor za Miss se odigravao u trećoj dimenziji, a slikarstvo u drugoj dimenziji. Kako si uopšte napravio tu sponu da iz jedne energije pređeš u drugu? Vrlo jednostavno, upravo to kažem, samo prelazak toga iz dvodimenzionalnog u trodimenzionalnog, to je
Znači, platno je dvodimenzionalno i ovde prelazimo u drugu ekspresiju, znači nalazimo te prostore, lokalitete koje smo mi odabrali, koje su u stvari scenografija svega toga, imamo model, imamo taj fashion deo i imamo četkicu, što bih ja rekao, to je fotograf, kamera koji su pratili celo to i upravo se dole takvi rezultati. I mislim, imam sjajni pred, pošto iduće godine će se odigrati isto pripreme za Miss Srbije 2011. Da ćemo, promenit ćemo lokalitete i uzet ćemo jednu posebnu priču, neće samo da se radi taj urbani deo, posebno ovo i vjerojatno ćemo da forsirati Novu Saharu. Bilo je to lepo iskustvo, očigledno, u Tunisu. Vesna, evo da se vratimo, da li je to oplemenjavanje lepote bio ključni faktor zbog čega je Pilo kao slikar ušao u tim koji je radio i pripreme za izbor misiju? Naš Pilo je ne samo izuzetan slikar koji dobio svetske nagrade i živao po raznim državama na planeti. Zna puno o umetnosti i on je konceptualni umetnik, ja bih rekla, on prevazilazi i slikara. I on je naravno i stilista i prosto jedan oblak umetnosti koji, da kažem, zaokružuje sve ono što smo mi radili recimo u Tunisu. Znači ja hoću da mu se zahvalim prilikom što razumeva našu misiju da lepota mora imati smisao, da zaista sve što radi punim kapacitetom, kod njega nema na pola koplja, znači kod njega je ono do kraja 1000%. I ja mislim da tako treba živjeti, tako treba raditi, tako treba misliti, treba živjeti i voleti i kreirati sve što radimo 1000%. Ja bih sada se vratila opet Pilu, jer me interesuje taj faktor sreće koji on kao umetnik sigurno može da nam kaže s obzirom zbog simbola koji su na njegovim slikama. Simbole koje ja koristim, oni su već postojeći. Ja sam to 1995. dobio od našeg obzira Ivane Stefanović, da sam u stvari samo priču pričao. To nisu znači moji simboli, to su simboli koji postoje, verifikovani, a tim simbolima ja pričam u stvari sadašnjost. Kao što je 90. godina ciklus mojih crvenih simbola, to je priča jedne sadašnjosti u kojima smo živeli. 2000. početak, imamo tišina mudrosti, to su Fish Red, koja je dan danas, da kažem, komercijalna i popularna, gde se non stop obnavlja i izašlo je više varijanti pored onoga salona na ovim grupnim smotrama i razni ciklusi su izašli, Fish Red, Fish Silver, Fish Gold, Fish Blue, gde u stvari to predstavlja jednu tišinu mudrosti i tu simboliku, znači pitanje sadašnjosti. Znači ja simbolima pričam ono priču sadašnjosti.